Shubor nakaslem jong unongsan hima. The Joint Action Committee Against Umngot Hydroelectric Project Sasisian Kaladawa Biang Nakasorkar MDA Ban Penduk Pendam No Shisendan Ya ka jingtmu banden ya kawa umngon Nakabanta ban penmi boarding electric Namar baka jingthok kabalapha da kasorkar Shaki Kampat ai jinghun satya shispa nakashispa Hadian kajian kenduk lang ka Joint Action Committee kabakentop ya ka kenhun kinongram harut wa umngot kabanathan maukan raw bat ka kenhun nawar jantia kabapen ya di kekam jengok kai hasilenter kawa umngon Lashem ya ka rai ban pha jingthok biang syakatnat boarding ka sorkar jilla bandawa penduk pendamno shisendan bat shijunom ya ka umngot hydroelectric project Vice Chairman ka Joint Action Committee uba penskem mukim Ulaong bawat la ka sorkar leng ba u Joint Secretary katnat boarding kalapha da ka jingtho chaka kenhun Henry ha ka ta ka jingtho ka sorkar kalayathu bakaladep ban pendam ya ka jing pentrekam ya ka umngot hydroelectric project bat ka company shipment nadu ka khat santarek u kala lengkot 8,000 aphawe Henry ka klem kren da ka bashay bakan e no shisendan ya ka ni ka project bat kan nom kta shu ya ka ni ka project hagi porban sawan Kumba pitip hi barosi kata ngilaya mi syakmat ban dawa nak sorkar bagdai ban penduk pendam ya kene ka cingku joka ban tei kene katam hawa umbat tenagai ka ba ngilaya mi syakalempung barosi kata ida dawa nak sorkar bakan ai hi da ka cingtho ka basya ya kene ka cindawa ke tungi kumbalong hi ka government kala ai syagi kene ka ngismongu ya ka government ka bala Jubab yang ini kecing thok, andai kini kecing thok kami yo nak government part kam ai yang ini kita kecing hun 6% ke bagi kuat. Kedai orang tak nurim iwan ini ban show mini jelang ban perkat nak tak kecing thok biar government. Pakai ke bagi sim karai kita meeting mentah kalong ba sajisin ngilai jam sel government. Pan ya kecing syai ke batik kena beda kecing thok. Nang bagi yo kumta kumbangi kuat. Nak kata kecing thok kalong ba Ginyo beda kecing thok basai nong ba ngila pendu no si sendon bat si junom hiru yang kecing tu bantai yang kini kadam hawa ungan ha kecing yang kendu bakat do kejongki badu pawa menis kat kai kat kadam pi ya kadang ngim la basu tu mo ai ngi ka assurance ban akaliang ka government hi kelas scrap be kene project tengi ong ba pila kular ban scrap kumta smarting ai ta kecing thok basai ba 100% plus crop pikirin project. Nekai ka bagi yo bat kalong kumni hi kumba kalong kampat dai kita ka ba kalong la scrap 100% ke. Ya kini ka ba ngi dawa. Yang ni long kam da syai ba namar hani kimi simi kini ki private party. Pi hagde banai March ha banai February mo makla. Kala don ko bikin thok ka bi pediang ba por minister. Bat hai tai ching thoru ka kren ba ka government kala scrap Tanya tu ke private party, mereka company ke bakal kontender mensua, pan pentrai ke project. Ngai ngila dawa, bak sorkar kan ada jitok masyai, bala pensangan oi sendon. Dan mentang iyo sio ini cu cintok. Tegai ke bagi kuat pan akhirnya cuci kalong ban yo beda ke cintok masyai ba kido ki company hadir. Kinom la ban pentrai ke project hagreka caka ka ba ngi dawa. Kateng makasih thor komdan banga nei datang bakla kadai ka Chai Prakash company te company ka baki khot menchua Ha kawai pat kalyang uba reaching son kongwang ubadai uchaman kadarang tourism promotion and development society ulay thu bah ka arphaw sautare ujeleo 8,000 arphawar ka Joint Action Committee kala yo padiang ya ka shithi na ka sorkar jilla Henry kane ka jingtho kadang pen artatien yaki patba namar ka sorkar ka shuong ba kala pendam no ban pentrekam ya ka project bat ka company shimen uba kongwang ulaong ba wat kiri ka perthei kila pen pau ka jingro ya ka jingkhut bat jing itanat ka wa umngan ha ka ba wat umentri rang ba du kari Narendra Modi ru ula kren chapang ka jing pau nam ka wa umngan Ula ong ru baki pat ba ki ba penyat ya ka kam jungok kai hawa umngon ki im jan na ka ne ka wa
Bat ka sorkar ka ban sngap bat ban buram, ya ki kintien yaro jong ki breu ki bapaw ha ka perthei, ki bala ai nam ya kawa omngan. Kumta ulaong baka kenhun kan salit ya kendu biang yu usembut Menteri Rangba, uba Prestun Tensong, uba pet ya katanat boarding hak bedei bat kani ka benta. Namar baka jengkwa kalong baka sorkar, kan penkut no ya kani ka projek, klaim da bu syu ki kentien da kumweipan. Jing alam jong bab wa damba dari chairman jong ni ka Joint Action Committee. Te no kong du abidi ben kiti ke bang layo yang dah soka haka Arab South Rig June araja rapua. No kong du rapua pan penpau kolong ba ikwa pan penpau je sungu ya ka soka nomor ba kala sngap ya ni ka jing ki le ni jing dawa jongi. Tembang suong pi kal kampat long si 4% kum bai la penpau iba mantan gal yang ga kunun di nongram te negleng jongi kalong ba ngi ki pokniat ya kam tourism habide kani ka umot project kumba filai i hilong apo kari India bat ila menong borok wai perthai ila mi shakmat dan ban penpau ya kata ka jing yero jongki ya kani ka wa umot kumbang itep bagari ka wai na kata ka wa ko bakut kum ka bakut bat kala Kibriu kiba rikrau jong dari India ru bila keren buat du Prime Minister jong dari India ru Narendra Modi bila keren sipang kani kuwa muat bagari kuwa kalong kaba paunam du kata-kata kani kuwa ru kaba wanra ya kanam kuburom ya kasti kejongi ya ka ri jongi ro kawai dia nengeleng kejongi iba peniat ya kurun tourism ni kuwa ya sarkar kalong ba pidei ban sngap ru ya ka ega kabangi ngi ki bakamai kani ka kam tourism ngi imjan kani ka muat pidi ru ban sengap bar hak ju ko poru pidi ben burong ru ya kini ka comments na kini ki ru crowd nga ri ke jongi ba ki kwa ban penne pensa kani ka wa muat bat nang pan phasi shu ya ki jingron kam jong kani ka tourism pidi kani ka muat bat kelin jongi ki bapniat kani kam tourism sahisien insa Libani kendu beng Prime Minister rengkat ka jingalam jongki ka nong alam jongki ka Joint Action Committee bangi kwa ba kin le correction habide gat kani ka sti lambar ka 4 honi 4% habide ba kani ka kentin ka bong related with the private party bat ngi kwa ru ban panchai nagaling sarkar bahkan dei ban ong ba termination of umwat hydroelectric project with any other party kamde shu tambah kani ka private party kepada mata with any other party badeng leng ka sarkar kin ong da ka basai habide ba kata tingi na leng tourism kunhun ju tourism ni kwa ya ba sarkar kan le ya kata nak ban penhun ya perlu ki ba ginok sunong ju kani ka than ka juni